سردان جهه که من کرد حواله ما حسن فتاحی بو هوا برنامه پیشکش کرد راستی جی برنامه سوارتی ایوارا بادینا می کود ماه سال و شش و پتره کو تیتا پیشکش کرن کوش آماده پیشکش کرنا سام عبدالله کو راستی جی به هفکاریا بش پیوندیان او مهوانتین حاضر کرن هلبته از بیجم هندک کاک حسن يجبير كر بحث بكتن كا او زحمتين ايوارا بادينان دبينش بركو او هندك جرال الجهه شوينا من يعني برنامج پیشش نيزيكو ديروي هاش برنامجين كو چواتيا آماده کردن و حاضر کردن به برنامه‌ای لسپاسیات کم کو پیوندی برنامه بکر وجی بیرو بوچون و پیشنهاد خو خصنا بر ایوارا بادینانو او بیرو بوچون بجن پیشنهاد هوا بر چاف جیگرن ان شاء الله و دخنا سر خوسر چاوت خو بینران بردوام ام هولدین او داخازیت هین پیشکشی مدکن یانجی او هین بجن میوانه که پیشنهاد کن بوما ام حس کنوی کسی میوان بکنون سبارت وی بابتی باخون افروکشی از بار کم دمک بو و بحثا لاینین آینید کرن کو ام کسی که میوان بکن هر چند بری نهجی ما چندین جارایت میوان کنی لی افروکشی دیسا ام دیش آلی آینی و بحثا بابت خواکن بابت مجی افروکا لسر خواکشتن و سلطاندن یان جی بیجن بوچی انسان گهت ویراده کو پنا خوایانی هوار خواب گهین تا خواستاندن یانجی بجه خوا کشتن خاتو کجتن بینران هلبت مدویتن امش آلی آینی و جی بحثاوه چند بیانجیش آلی درونی و جی بوچی انسان درونی و هنتک بچت حتی بگهتا وراده هوار خواب گینده برکشتنیه گل مدابن گل میوان ما برز و خوشتیوی و رزدار برز عبدالرحیم بر بهاری بانخواست کو افرو میوان ایوارا بادینانه گل بخیراتی که هجا عبدالرحیم سواز با آمده بونه دشت رازی بی سواز بود بله دست بکی از حسکم بحثا انسانی بکن و کرامتا مروی دف خدای مزن و پاشم بین سربابت خوی گشتی کوجی مگوتی خوکشتره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الدسبك السفاسي هوتكين خدت على خير بن بيسيتن كو جرينجي بهندك بابتا بتدان اف بابتا ام بيجن يعني هدي يدرت كفن يبيداد بن رنجا بابتي خو كشتن ان كشتن ما زيبزي قولينوي همت عمري مدى كو باجرة مدى ملتي مدى احتمال ما قولي بويا الدولة أوروبية وقالك وان ولاتا خو كشتن هابيتن بس ولاتا كي وكي ما وان چند سال دو مايكي يعني بابتي خو كشتني خو صوتني اوكو يبر بالا فاوي جا قالك جرنجا كو ام بيجين قالك جرنجي بيبتدان براستي راقهاندن سرشول بكتن مروف بينا تيجهاندن وجهريك رنجا كيف سروبرك بيتا تيجهاندن سبارت بسیارته اگر مروف آبه جوی دست پی بکتن جوی دست پی بکتن که خودی چند ریز دا مروف اکی چند قدر دا مروف اکی اگر تو به هزر خوب بکی قلبی نرید ما تو سحکی خود تعالی عسمان یه چی کری جبر خاطر مروفا اف بارانا پیدات تاخار خود تعالی عرض بو مروفی مسخر کری خود تعالی هم میتشت بو مروفی یه مسخر کری و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض هم میتش اوه بوکی اوش بر مروفی بس رب العالمین مروف بوکی چکریه خود تعالی مروفی بخود چکری وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جبرندك كرامتها مروفي الدف خود تعالى انت هات يا مازن كرن هند هات يا بريس خستن ادبيشن اجر مروفك بيت اجري كشتنا مروفكي يعني حتى تاخفناك عمرك ورا خطابي ده وقت جحيلك اليمن الجاكي وصهتا كشتن اختياتي كشتن افاخفناك قوتي اجر اتشم يعني سرا في جحيلك وخيناي هات يا ريتن يعني هر ايكي بويا السبب خوب كلمه كبنيف بيفيجي بيت السبب كشناوي اتشم حكمي بدان مسر بابتشيا چنكي خوينا مروي جلك مازله يعني او كسر بالسبب خو كشناي كي توانبارت تحسب بله تأكيد نكا فيقفكي نكا كعبة جلك بريزو حرمته وكل دف بالسرمانة ونكا جي وقفكي مثلا كنال حج بيتذكرن 24 ساعة 2 شوي بي 3 شوي بيتن 2 نيفيرو بيتن طواف بردوام للتقر وبجيش خرب ريزو حرمتر بس حرمتوي ناقهي حرمته مروفي بلا حرمتها بيت وقت جارك پیغمبر تراست عليه الصلاة والسلام بري خدانا كي بوك عبد كتن
بيش ظن حرمتها چنده بس حرمتش بسرماني اش خلقكي مروفكي بقدر ترنينه كو خوينا مروفكي بيتريت خوينش مروفكي بيتريت بلكي خود تعالى فيد بيشتن بلا عرض وعسمان تيك بچن نكو جبكا خوينش مروفكي بيتريت باشا خيش كبرس او افر كتيتا كيرن اف خوينة ناف بسرمان عدوت ناف خلقي دوتيتا كريتن وكشتن اف چند عرض وعسمان جيك جدانه او اسلام هنجيك جدانه او تيتا كيرن نتيجهشتنا كتمام ابو اسلام تيتا كيرن چونكي نا بقافكي اگر امكمر وك رابطن خوب الذوق خو خطا كل دستي خوب كتن وكي بابتي ام بيجين ايك بيتن تشد بيجين نشانه كي دقيقه بخود شيكتن بو ذوق خود شيكت دقيقه مانا بس چونكي دي تاثير الخو كتن دي خويش انتن چنابيت اگر ايك بيتن مروفكي سري بشكنيتن اگر بس جلد بيتن يعني بس خوينجي بيتن دي يعني او ديال السرهي في ديال السرهي باش اوا تو بحثت كيكو يعني خبشيني تشنابتن ومروف يعني برحم ترش همي بابا كدي تجاني بس يعني خدي تشا خدي مروف قلب قدر رحم تشكري باشا اگر تو خبشي يعني تو خي شكل خو تو خو ايشان تشنابت تو خو كشتنجي تشنابتن بوچي يعني امشين بيجن اينا ما اينا اسلامي اينا تسامحية اينا هندكو ما بعرف باشي ببتن بله با اف تشتدي نشد بن مثلا يعني بيجن هندك مروفات كوجن يعني مثلا بيجن ام بيجن كورتي جهاد في سبيل يعني مثلا اينه احتمال ابا بوتشي كده كش كبرس احتمال يعني بابت احتمال بابت معنا ابا بيتشكي بابا داك يديروا درجه ادرست بس دا وكمتي كدوب جاهين يعني بابتك بوشم بابتك وصى يديروا درجه وفيا بيتن قالك جواني بحث لي بيتك تفصيل بيت بحث كان كجهاد شه جهاد نه بس كشتنا خلقيه جهاد نه و يجيت خود مزگفته که و پاقینید خلصی که پاقینید شکیره و جهاده کی گوتی و جهاده کی گوتی باشه باشه بوچی اوه گشتت هزره مده که اوه جهاده کشتن جهاده اوه تشویه کی اف خلطیه گهاندیه ما تشویه که صد صدیه یا دشمنت اسلام لسر اسلامه و اوه کاری راد بیتن اوه کاری کشتن مروفه که راد بیت کلا که مازن الدف خود تعالی رب العالمين يبحث كتن يكي بكوجيتن يكي بتني بكوجتن كأنما قتل الناس جميعا بوجب تتسيكا كي بازارا كده اتمزقفتا كده هالعردة كي قشتيو خو باقين بنافي جهاد بنافي بشتري لا إله إلا محمد رسول الله بشتراس با يعني بلا باش بيت أظانين كچند عرض و عسمان جيك جدانه چند صارو گرم جيك جدانه چند شفو روش جيك جدانه ووصا اوه اسلام جيك جدانه اوه ماندجرا فيتم رو بيتن بسكتي ما جدري هي ما قرآن هي ما سنة هي كوتاو كست توانت كت نك جهادت كت اوه توانا ومازنترين توانا وفيجاشنيك بناوه چه؟ بناوه اسلامي باش بناوه اسلام جوك بابتي من او ام بترنس بس شبر كنت خب عسا كشتنه كي يعني او جي هر كشتنه ام بين سر بابت خوي گشتيكو او جي مثلا بابت ما سركي او خو كشتنه بخاطر مروف پنايت بتخو بركشتني اگر تو چنكو يعني هيچ شكل برچاب مروفينا من تو بس تنه هزر من تسر هنديكو مروف خو كشتو ايدي چارا سري او بله اف بابتا يعني مدفتن كوب جهتا ما بيجفه وقالك جزء أخنت بيجم قالك جهل قالك عرضه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا ما بيرين أناك بيرا خوب بالنفا التشتكي قالك بمفا بحكمة هندي شنك أمت ناف خلقي ده قالك بيوانتي بمتينا كرن قالك خلق تتقال ما حاضر بيتن أزبجمته احتمال الروش ناتشيت هكذا ندجر حفتي 4 روجن 5 روجن بس ندجر روش ناتشيتن بيوانتيك نايتن سيدة دخوكوش دي بجمع بيواندي بتاعت كان؟ دخو كوجم لأنها مديت القلمة رين تخاري بيواندي مكري سيدة أسنو كايل طابق دوي أزل طابق دوي ومأنيات أسخو سر تدا بافش سر بس أجر من الشهادة دا منافي خودينا ومخطي داود أس دبيت حسن الخاتمة دوم هيك تشاك عنه أو صوتيت جيتن جبر قلت نكا بيغمبري عليه الصلاة والسلام هر كسي دوم هيك لا إله إلا الله بدخل الجنة أو صوتيت جيت كيجي تلفون أمناكر
سيدا اگر اس خلاص متشنا ما وادي خو كوجمو طبعا سببك بسيط يتشنا هكاس قران بخوين ما بشتين خوب كوجم تشكي بخومو اما بجحرك تشكي سر قران بمرم على اساس سر قران كان يقوم دي بده حسن الخاتمه برسف ما تقولي اگر خط الطواف دابيت كعبه دابي وتخوب كوجي خلاص تو يعني خلاص ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما خد على قد خونا كوجن خدي برحمه قال هو ده افينا كان قال جرى تو بي اگر چه بوش افكار افكچه جيت في بيهيفي بونه في بامل بونه اول دف پیدا بیتن اوی عندك جرى رفتارك درست القل في اجاري بحثي كروك جادي كم رفتارك درست قال ناي تكر رنگك كچه و كروك دل خدايك يا دايك خلاص يا شي بو يا پیدا بو يا بس سالك دو سالا پیوندي وعلاقات القل كاينو افكار ديد في كچه خازيتن مال دي بيتا رگرت ركابيدا نادت كچه هات يا دفمه هات نشتخاري ديكا ويل قال دهاتي هات نشتخاري هر اغماء بو تشد بو كات شو لما جيبين كوب بيفا خاندن انا فتشت خرافيه بخلكه كات واز قالك جربي اخفنت بيجم افا قدنا پیغمبري عليه الصلاه والسلام هر كسكي قصد مشعوذك الدجالك بكتن چل روجا نوشتوت قابل نابن افافنا بلا لو بتورجتن قصد مشعوذ بيبت خوين يعني مشعوذ دجال افي دجاليت كات افي كيش كان في دجال افي كود بيشتن اتظن بدت مستقبل دات شبيتن وفالكي بوفات جريتن و عندك شلت مخربات ودمايكي فضحت وانا ديارت بيتن وقلتي ايمان بها بيتن اب خفزان كوا مسألتها قلت ايمان بها بيتن قلت ايمان بقران نما خلاص ايه امجي رفتار ملقل خلكي في رفتارك قادر بيت يا تمام بيتن هر کچ خود اخیتم گفت اکچه کندم گفت دیگه بس تو چند دقیقه کام جالب ده گفت اکچه کارابه على اساس نقول كرابه كنت تشايه سيده اس حش اكيد كم مولا من منادنه هندي منادنه دي حاله ما بيت دي سرو بره ما بيت باشه بریم بزنن کجا چلهات کشید ام دو پیوندی ورگرن اجبر کو بیناره ماجی حسکن جن بابتی مداخله بابتی بکن کاک جمال فرمو ایوار باش ایواری باش سرچاوا ممنون جانترین عزیزترین سلاو و رضا جمانه ایلیش بوتوا کادر و کارمنده گلک سپاس به بابت اگه گرنگ است که ایوار آبادینان دست خوشی کتیم سام خان راستی از شبه تدخل همین بابت اگه خدا گلک سپاس برایزی گرم آرسته عبدالرحیم بهاری که راستی کسی که نافدارش بجن در حق آین اسلام ولیفان خلقه که گلکی خرازی کریه که دنگ خود زلالیه پیمین جوان اوجی که کشوانه که عبدالرحیم در بهاری که حتی نکه سرجه که زور را کشه خلقه که خود از دست خوشی لید کم خیلی نکا گرم لید کم گلک سپاس بزیار بسیار جه بکم بسیار من آیا بود چی وقتی کسی که خود کجیتن یعنی و من که بجن و من قتل نفسه بشایی يعني او كسب بجيت راسي كسب كوجي تروجا قيامتي حالتي تشتيت عذاب دان وكو پیغمبر جي بيجي جمازيا بوشي او كسب الجد ظنيتن بهر ويت عذاب دان بي خو كوجي تن وهذا صلاه ورزبته زور سپاس بوتشي كاك جمال كاك براوان فرمو ملك الو فرمو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله سلام سرچوا عم خير ادنا سيدويت يعني گلک سپاس ومن بسیار اگرایی بله اوه خود کجن پیغمبرنا صلی الله علیه و سلم کنه بکسر کنه آن نه درست از تی نگشتم اوه خود کجت پیغمبری نویش سرگیری آن نویش جنازه بله 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 پیغمبرنا صلی الله علیه و سلم بله کنه بکسر وگیری یعنی خود کجن آن نه بله 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 مثل بسیار همون دست خوش زور سپاس گشت کاک شوان الگلمه فرمو جوان فرمو کاک جوان جوانی باشی سرچاوه من جوان خان زور سپاس ببوره خیرات نمیفانه تکیم گلک سپاس راستی راشه که گلک ما سنا در برنامه تا زور سپاس اما بس میگه خیرات نایست کم و چه بسیار نیم یک جار تا چه بسیار نبین؟ نه والا بس تمام دیر کیف خوب در برم گله کیف هم هات راستی ده باشه زور سپاس بوده دست خوش جوان خان بله ام بینه
پیوندی دیمه ببوره کنک فرهاد الو باش ایواری باش سرچاوه از دست خوشی برنامه دستم و مستای بریس بله زور سپاس مدویتیم دست بکوی عالم سوج تو یا خاصتا جنید آن خاط کجن رعیامش دلیه شد بدن واسواسا که ایدی بود شد بدن حتی حوالتین برای چند اگه پیشمرگه شنگاره جنگای بود نه چاو ایدی نهلت نمیتونه چه واجری و ایده که بود خانی ده بله واسواسا یه چوی جایی هر دو خانه داره حدد ما که آیشه نازم بگیم یا هم حسیم بابت اصلا این دسته که دسته که میچکو دلی گلتش تاشد بتن بله یعنی کاک فرهاد دمایی که جنگای خواه صوت هزانوی؟ بله 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 مشکل که فرستری هاتی و مدویتن بومه دسته که میروزان کارش شد بتن هنده بشتنه مشکلات این سری آن هنده که مثلا بزران خانه چه عدهی آن منتنه رجا خاصتا وان واجبه فلان و عالم نفش کری جلا جلا تشتیدی یعنی حاجه که میچی بله باش کاک فرهاد زور سپاس بو پیوندیت دست خوش کاک عبدالرحیم بابت خودت بردام گی پاشیم بر سبب دن یا نجیب کیفاته بر سبب دی بر سبب کاک جمالی بدین کوش بحثا دی کری کو زانن روژا قیامت دید عذاب دبن بوچی خود کشن بسیاره که جانه جاره کنه بابت خود کشتن وقت ایک خود کشتن که خوب چت کشید چاو خود کشیدن و افتشتنو که افضل ویرد بیجم اوت صحیح عاداتی يعني تمام حديث پیغمبری علیه السلام تمام او اخف نجده في پیغمبری هاتی ورگرتن سلام تن پیغمبر وکو شیار کرنکی بومه مروفا نو که مروفک دی خو کجید بوج دی خو کجیتن او تید گیتن اگر خو کج دجوی مشکلی حد بیت او تید گیتن جبلی کو ام بجن ایکی ایمان هم باخرت و قیامت و مثلا نبیتن او موضوع کدیه بس وقتی که چکا بسرمان آن قرک آن هر کسک تید خود کجیتن او ساتید گیت چون کت مشکلی که داد آرشه که داد پیرا حد بیت پیغمبری گفت علیه الصلاة والسلام گفت خوب چت کجی نفسی تشتید دوباره بیت حتی دیاره کر گفت او کسی خوب آسانه که بکجیتن مثلا طلقه که دانا سر خو هر دی دوباره کت حتی قیامت راد بیت او کسی بجحره که وقت خوتن هر دی ویل گل خود دوباره کت حتی قیامت راد بیت او کسی خود بانه که دا پاوش چیا که دا پاوشتن نفسی تشتی او کسی خوب خندقیتن کنفه که و گل اجره و هات یادیتن اوجی دیسا دي هر خو خندقيتن حتى قيامت راد بيتن ده عذاب كشتاني يعني تأكيد أذا بتشير كرنك بوان كسا أفيد كيفيت تسريوان دا ما تدقيتن هما جارة سرياش خراد درستر خوب كجيت نا جاري مال دسبيكي قد أملك كينا أملك خودينا إنا لله وإنا إليه راجعون هم ميتش خودش بر ميداي بس خودي مش بر خوداين فيت أم فيت بجين باش وقتی أملك خودي بين ما قلتي ما حقنين أم تشتكي تعدن كيف قف كي إك خارني زيدا بخود قلناها خارني زيدا بخود ببيشت إيك رابطن ها فون تسرو بريتين تو اگه تو بين دجا تفاصيلا بوش پیغمبر علیه مش معید خوب کسی بشه باشه اگه مروف خوب بشین گناه با مروف اکیب بشین چند گناه ری چند بدن یا هنده مازنه ویجالا و اوه دهان گوت نت خود تعالی و پیغمبر علیه سوی بابتی کو گلکا مازنه اوه یعنی که مهم صدیف بسیاره که جمالی بو بله اوه بله که جمالی که باروانی جی بله اوین خود کجان پیغمبر مصلاب خود سر و نویش سر که بله جاره که مروفه که خوب کشت اوت کو تمام حدیث پیغمبر علیه السلام پیغمبری گفت الصحابه این هر نویج سر بکن بس اثر ناکن هندك علماء تين تفصيله بتكن چونك اوي خود كوجيتن او نامريد كافر شو بسرمانه اوه كبيره كقلنا كمازنا مشيئته بو خوديه دي خودي تعالى كيف اخويا وكشمل دنيا قازنين ابي بتا جهنمي في بتا بحشتي شو لا خوديه شو لا كسنينه هم هيك بيت سراتشتكي والله بديت جهنمي بديت فلان ام شو لا مالين امام النووي سرت اغويتن في بابتي باش پیغمبري سر نويش نكر وكي حكمه وي اوي دیندار پیغمبری سر نکرد که حقی خلقی سر اویش تعدا کل خوکر پیغمبری نویش سر نکرد گفت گفت الصحابه هر نویش سر بکن نویش سر هات یکرن یعنی درسته بگفت که امتنا انگل اجرا بوچی نویش سر نکرد یعنی بدناوی گناه مازن کریوی اعتیادی چی زجره که شیار کرنه که بو خلقی دا خلق وی دوباره نکت خونه کجت مثلا خول وقتی پیغمبر جی وی خو کشت
خو کشت کشتنی هری یعنی خو بس که اوهاتی کردن باشه او کسی کود بینه سبب خو کشتنوی و او مربان دا نویش هر دی سال سر ایتا کردن یعنی طبیعی خلاص نویش دی سر ایتا کرد يعني نویش اکوابید کو بینه سبب کو کسی خو او کشت با کوی یعنی تقول کسی به سبب خو کشتنی منه بله او جی تامباره چون او بی سبب خو کشتن بله اگر او کسی امر خدا کرد آیا پیغمبر مصلحت خدا سرنوشت سر کسی و او سبب خو کشتن او کسی دی بی يعني أبي أخو كشتي پیغمبری نویش سر نکر عليه الصلاة والسلام أبي بسبب بيجي أبي بيت السبب جي كو إيكي بكشتن شكيفش كبيرانش جنهد جالكت مزنا أبا كوكي نص بيهاتي بس نكت نف مدى تشتكي مثلا كتشك جنكي كوراكي أخو كشتي خو صوتي هندك بيجمناش تازد وحاضر نابين الجل جنازة وحاضر نابين مقبرة حاضر نابين أبا خلت أبدي فيتن تلقى الجنازة حاضر بي فيتن تبشي مقبرة الجا تبشي تازية أفان تشتاتو بكي أفا چنكي نا أفا كافرش دنيا دركتيا أفا سرقناها كامازنا دركتي وأف قناها مازن جي يعني دي بو خدي تعالى يعني كما قلنا الشياطة يبو خدي تعالى تزفري تافه بسيارة فرهادي جي كو وسواس بو هندك عاد بتاني يعني جمشن بجن دودلي يعني بحصة نراحتي ومالكي كيركو تقول بي سلام اخوة نتشا واجبي والوسواس بو تشي بي دمائي كي هر خو الصوت وشني بل ابا ايكش اسباب انا كو نجر خو كشتم بيداد بيتن ما بحسي جري خالك كير ما بحسي كتشا كير او وفات قلت ما كي برسف بهات يدان خو كوجت ناشتن بحشت جري افش چه بيداد بيتن افش حالتك كي بيداد بيت كو جلك قفل سرتي تاكرن سر حياته بيت تاكرن يعني شو سرندتي تاكرن كو اف مروفا تشتي اوت خازتن بوچينا بيتن تشت خازت بوچينا بيتن عندك جرا احتمال عندك مبررات تين مثلا ديباب بنا الرجال طريقة ده بس عندك جرى مبررات نينا نكيا قلتنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام يعني فبجهت خاص ديباب خاص أو تشيد مثلا كجاكت خاصتن بيشتن آن إيك بوتة خاصتن بيشت أو دودلي حش إيك ودود كم بلا بجهنا إيك أو دودلي بتحش إيك بلا بجهنا إيك يعني أبى سببك كش وكي كش خود كوجتن وكو كجارين بحسي كجيا جاري أبى بابت يا كوري يعني يا ديف دا جني يا جنيش ظلامية چاور ظلامی انو که ویگاف که ظلام بجنك یا اهمال کر یا پشگوه و هاوتی دی بیشتم سیدا ظلام حتی سپیده فیسبوک و مجیلو هندک پیوندی دیتین و پشتا خود دام تمامتی نهاش مه نهاش مالها آن ساعت 2-3 شب دیتا مال وقتی دیتا مال جی سکران هندک جرا يعني اف مروفا هر چه گرنگی پیپ مروفی نادت نزایتن مروفا آنه چه ریز و حرمتینه افجنا قالك جرا ما وكو برسف بوفي خشكي ما قوتي هريكا وكيوي ان بيجن جري تو مجبوري خوب مروفاكي بكوشي تو مجبوري چونكي اف مروفي خرابه تو رابي خوش برفي مروفي بكوشي رابي اگيري برده خو يعني استاوي اخمني بيجم حتى بتر بيتشار كرن بيوان دياب مهاتي كرن چما خستا صوتيال باجر دهوكي حالتك نسخي حالتك الصوتنيه ورا بيجك وكي اخفنكي ان عندك ايات القران بو بينا قوتن وكي اراميه راحتي بيت اوت چیمت درگه دا جوره که دا کچکه که 14-15 سالیه یا آگری برداخو یا هنده قیریا ودت یا ستار دی آگری بربوی گل آگری بربون دلیوی قطعی اوه اصلا بیجمه وان مروه دل صوتنی خو کشنی هر جاره که سردانا وی خسته بکه خاص بونده خیش کدی که چونکه مگوده دا بسانی یعنی او گشتنا چه راده آزاره چه آزاره کت کشن بالضبط شوی جوری در کتم مگودی در که من هاتم تقریبا چما 4-5 جوره کدی بار بکه همی کچ اوجن و همیشت عمره که جحل دا طب عمره پیر دا کیمه کسحکه کو عمره پیر هبیتی مازن هبیت خو کشتن مخابنی کو بار پیره که جی خود بجم کسی که تو تمنه که مازن جی خو صوت بیش بر کرا که خوش بر احتماله بس یا کیمه مگوتی هی بس یا کیمه یا کیمه چون جوره کادی جنکه یعنی ولی هاتی بورم تی گلک او دی بوی بسرو بر بوی گلک هندك شوانا هم اخفتن اك شوانا شو قلت سيدام قلت اذكر الصاغبم بس ايدي برنجناخ قلت وش برنجناخوي قلت راجلي تشد بيت هند عذاب اجري دجوره باش در فتره بدمن اسبي ما جوال كلام هيام القلمه فرمو دنباس سرچاوا جاني خصك هم باشي سرچاوت من تو چواني سرچاوا بخيراتنا سيدك قال لك سپاس دست خسيل تو برنامه تيجوان كم هر ساق بيجيد يعني بسيارة كسيداي هيا بله فرمو
دو سال من زیان هفجینیه پیکینای. بله. و بری اینگه جی خلال 2 سال و يعني 2 سال و نيفا من هرجنخا بيونديا أفينيت جالك هبي. يعني حتى از دايمه جالك او زحمت بي. بله. جانوزا سيام جاسينا ايجي يعني حتى نكا هندكس قال ما نهندت يعني ريه وانا يفكريا. جبركو بيونديا أفيني وهبي. بالكم بيونديا أفيني بس نكا مدينا خدان زاروك جي ما زاروك كي بس هم جالك بيك تخشين. بله. يعني او كاسيت هم حتى نكا رياخ المنا فاكر يا شلون فهم بيك تخشنا بين. بله بس بشتي ما إيجار ما هزيونا هاجيني بيتنا أم جالك جالك كيف خشينا الحمد لله. إن شاء الله هر كيف خوش بن هيام خان. جالك ممنون ودا خشيل تا برنامجات كم. جالك سباس برای زیزار سپاس. جالك سپاس. كاك نازم الجلمة فرمو. الو شباش. شباش سرچوا. خاطر میوانه کم خود جرازی بده ان شاء الله. هر صاحبي. مجن لك بسيارة تاي. بله. كاتب تناقشتم بدستي نكواكي جنكي أكيد اجتماع برخي زور كبي غوصيا برداشت جنك نزن غوصيا تبردان ماكينة يانش خاطر بعدت آگر بربته آبتا سلطان یان تیبچه سر آوه كبت آوه بحمد قیدن یان ایج ترنگ بخابته بغداری انکو بدکستن بدستی و خلچه ای برو واجده که ایتن اولو مبگن حتی با کسی اولو مات کرد شب باش باش شب باش تر چوا نور القلمة فرمو نور ثواني سرچوا برادنا میوانه و چین سرچوا بسیاره که بله استفید خود تقینن میگه که خونه بازار که دفقان اوید اینه کشته ایزی لطفالا بسرمازت اری ضمیری واتشی از پشتی مرنه يعني اوی خود پقیند بله پشتی اوید اینه جر میگه بسرمازت ایزی بدن ضمیری واتشی مصيري وانا كشني باش زور سپاس بو تجي دست ساريا قال ماما فرمو ساريا خان السلام عليكم سلام سرچوا بله ساريا قالك سپاس بس أجيب هوا كراسي بله بابا هوا سبوك ببورة بابا تمام سرخو كشتني أو كسن قصو جنو قد كجنو بله وقتها جاتنا مرحلة بكشتني جي وكنت جروا من هنا مطفان بتخو أنا كنت بدي كنا بس أسجرا كشتني كمان مراتي سبب چيه؟ خديني بس سبب شنكو تبج مدى شنكو أسنا خلقي زيرنا عن نظام وجاءت من حس الأجل سيداي يجي بعضهم بس من رقمية حس النجل بله باشا ساريا خان چابتل برسبا سيداي بتنو كودي گلك آموشگوريا جي بجن پشکیشی هوا کتن زور سپاس بو ساريا خانه بیدران امید چنه نابرا که پاشی بردامی دنه دوباره کرنا بیرهاتنان پشتی بورینا دمکی دریش دوباره کرنا بیرهاتنن خوش و نخوشن دو هفجینان برنامه بیرهاتن هر دو هفتیان جارکی دلوان دمن دیار کری هیتا پیشکش کرن گنگشکا گرم بو هندک بابتن جهاجی بحث کرنه برنامه بکرمانجی
همی هفتیان دلوان دمین دیار کری لسر شاشا بادینان ساد هیده پیشکش کرن. آراسته کرنا پرسیارن سر پی برنامه جوان همی هفتیان دلوان دمین دیار کری هیتا پیشکش کرن. سترانا کردی یارسن لسر زار ستران بیجن کچکو دیوانان. برنامه هیدین همی هفتیان دلوان دمین دیار کری لسر شاشا بادینان سات هیتا پیشکش کرن. داننیا سینا گندگی کردستانه. برنامه گندمه هر دو هفتیان جاره که دلوانی دمین دیار کری هیتا پیشکش کرن. سربورا دان عمرکی دجیانه دا. برنامه گنجینه همی هفتیان دلوان دمین دیار کری هیتا پیشکش کرن. بله بینران دوباره سلاو الهوا بن ایوارا بایان گل هوا بردامه و از بارم پیوندیش ما هی شهد نالوتانی سرچاوا کرم که از دکوشل برنامه تدکم گلک سپاس راستی برنامه که جنه بس که برام برسیدوی دستفک برزباده گلایتون کله من چکر با؟ دستفک برزباده برام برسیدوی گلایتون کله ای باشه سیده کیشه نبی درسو که بکمیان نتو بوچید بجی خودمونی برام برسیده که محترم بکنی بسیده بسیران بسیده اوه که هایده حالت نفسی لبیدن ایش هست لبیدن او خوب کجیدن هره عذب سریحه یا نه ایشا نفسی ها بتو خوب کجید چا؟ که عذب سریحه یعنی خوب کجید ایشا نفسی لبیدن بله گهشت زور سپاس شهد خواد دست خوش هیوید کلمه؟ فرمو هیوی خان الو شکرم تانی باشی سرچاوا زور سپاس تو باشی ساق بی ممنون از خیرات نفیدایید کن سلام گلک سپاس بس من بیدن فاهم مرقم خانه بله پیوندی های گل منما از بار ما که در فتی بدنم ما مستبر سبا بدتم باشترش بر کدام بگهن بابتیش بگهینن ما مستطا چه بجی کو يعني خانمه که بحث هندك كرمانه بهنا منطنق بتو از چرکانا بینم شخو کشتنی بیودر قالك شما هر هیجتك هبت هما ده بجد خو کشم والله تو هنا كده بجد يعني حتى بقى بجحيرة ماجد بجد بابا خو تبو من هنا كده خو کشم از شمال رابم آن دیجیم بیشتر ظلم خود خو کشم آن دی خودی افکش یا بو وسیله کما بو هر ریت يعني بسيط ترين يعني جسان هاي ترين باي ودبه آن ده ده خو کشم بله تو چت بیجی رنگ ما بچک نوفر دا صحبت اگر بله تا بحثین دکر تا گویی افمر و ماده اتعذاب دان بله یعنی اوه وکی شر کرنکه وکی شر کرنکه بمرو وکی چونکی بابت رحش دف خود تعالی
قل الروح من أمر ربي نابت إزهاق رحي بتاكر متعدا نابت بتاكر يعني مروفك رابطن بشكل وسواس بو تشي بيتن ريكتين که جاکر نقطه کم سبراس این برنامه بید بیتن اگر وسواس بود چی بود چی کتن وش خد شبيتي فيها بكتن بس بين طنجك بود چی بوش معلش عيالش ظلامش دای بابا فلانه رابط خوکشتن يعني خوکشتن ویب کتریک جريتو اگر مروفك بإيماني مروفك بإيمان كيف كندك ولات أوروبيتين جهة طيبتي هي يخوكشني حتى سرايت جريتن وكمبررات خوكشنا بيبوج ده خوكش برشد خوكشتن هذا يعني هذا بيداد بيتن احتمال مثلا اكي وكي ملك نيبال جاش بو درجة كزنجينية كوصل نف عالمي طبيعي يعني ملك بو وخلق خوكم كخرج كشتن دوما كخوجي كشت هذا يعني هذا ايوه انا خشيه بله هذا يعني ساكن بابته خوكشني يعني عندك جرا وقت اللي فيكي بيداد بيتن وقت راحتي بو بيداد بيتن دنيا دا ريك نبيتن باريا كدرس خدت على نبيتن راست بو مهميه يعني ان راحتي تشد بد روجانه بلكي بو مروي تشد بدل هم تشخاور بيد بتش سجاده قربالغ يا جاده دي بوتا عصب تاركه انا هيجت كتب برهمي شكي بل ايا نابيجن يعني او كسيكو بنايد بر خوكشتني او تنيرك چارا ببين خوكشتن اوا نخوشي كي دروني بيجني تأكيد هفش بابتك نفسي بو بيداد بيتن جهي تفي درجة كو بيتن تشتش خرا مصر دف خودي كو بابتي رحية او بيتن افي رحية نهيلتن خو بكو جيتن افا بشكي ما جوازيه كايدنا برامروفك ايمان وبايمان دا نو كان كمت نف مجتمع كده جل كده إيمان بخد تعالى إيمان بيغمبري عليه الصلاة والسلام أفزانة خلاص ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة دشت عالمك دي هر عالم ودنيا نابت أف عالم كان صالك كان وقت اشتفي عالمي فيتن تمام بتشتن بيه بتشتن أو خدي بوني بيساي أو خدي بوني بيساي نا أو بخورة بتخوبك وجيتن باشا تقول خدي بوني بيساي بد بس أمد بيجن نو كأف جنام سر بتشن خدي نویسی سر انیام نویسیه قالوا خوکشتنا مرویش يعني خدي بو من نویسی از خوکجا سيرك جي خدايا سيرك جي خدايا خشكا بريس بلا مرسف لو يعني بشك مجالها بيتن يعني ايك دي رابطن خوكوجيتن دي بيجدن عندي ام فيجاتي بوغرين افي خدي ابو حسكري ابو خوكوجيت ما ندي بيشت روجا مروف بيداد بيتن بتشار هاي وده روش خدي سر انياي كان نويسي كدي كانجي مريتن عندك جرا وقت مروف باش تينا جايتن مروف كيف خلتت جلكت مازندا پیغمبري عليه الصلاه والسلام بحس مروف كيكر ناف بني اسرائيل يادا قرحك بوتشيبو يعني كلك بوتشيبو ايشك بوتشيبو هاتو تحمل افي كل نكر ربو شكر تيرا خدا خو كشت ايب خو كنت خد تعالى قوتي بادرني عبدي او ما بوقت بوداني مثلا 5 سال عمري بتن او 3 سالي خو كشت او بري كاوي راكر و خدي بوداناش خدي بودانا بو 5 سال بجيتن بس وي بري كاوي راكر او دست خو و گل خوكر گلک تشتا ام دستت خول گل خود کن ممکنه حاشا خطا کت خوده ایک نویجانا کرد ایک روژانا گریتن ایک خرابیت کرد خلطیت کرد خودی بو من حس کرینه قل هو من عند انفسكم فبما كسبت ايديكم او بدست هوايا فيجاكو ايكو صاتيب جهيتن ولا خودي بو في نفسابو او قدر خودي بو نه بلا ام في توان نوين لا خود تعالى يعني معنوي حاشا تدي بيجي خود تعالى ظلمت كت ابي خود تعالى حس كت ابا خوب كوجيت أبواب تقط حصانينا باش ام بين سر عندكو ام بيجن بهنا مطاين بيو جارن بيو ام دخو بالسلطانية يعني بناخا جاهين السلطانية يانجي خودي كوجين وام بيجن دي دامش في جانيا راحت بنو ابد خصو جيجي تبع حسكر كل خاصة خانة انها همي كدينة وهميجي بشيمان تأكيد جي بشيمان بش بركو عذابك زيادة كيشن بيجن ازارك مازن كيشن ام بين بحثا جارة سرياب كن قالوا آين إسلامي هندا اشتخاذ هندا متسامحة هندا يعني بحث الرحمة إنساني كتت وفيت الخنا إيشيني ومروفاتي نايشيني نه بس بسلمان نايشي بلكي مروفا نايشيني هيج مروفا كل سك بيجن جهان ده نشيا رول ببينت كود شرا سكرنا دروني فان كساتكو بنايد بن خبر كشنه يعني از توار خود بین خود کشتنی آلی آینی و دیچا من چهار سکی از بحثا دکتری نکم که او دیبو من بحثا تشکی کتن بحثا واقعی که خیال بخود چیکم اصلا نشی من خیالی چیکم چون که واقعی بینم هر تنگاوی دمه
باشش علی درونی بکو هندک والا طاویگا پنای برندی شالی آینی و گلک چاره سریا کمالگاه خوا کرنه کو وکی پیوندی که روحینا بین مروی خود ده هیا کو انسان به قایم بد خوبت گرتن بد کو وی خو کشنی خو ستاندن جیج بیرا خبه بد بله جی خدا گلک ابخون که گلک جرامت بیجن راحتیات تمام راحتیات درست او دینداری دایا بس اف دینداریه جی دینداریه که ساخلم بیت دینداریه که یا دیگشنه که درست بو قرآن و بو سنت نه دینداریه که چافلی کرن بیت نه دینداریه که تقلیدی بیت نه دینداریه که متشدد بیتن نه یا وصا بیتن که اوه خلکیش خوب روینتن و اب خوجي دوما يك تحملوا نكتن هذا قالك يجي خدنا خد تعالى وقت بحث إيمان دارات كات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب تشتكنا خدام بيرحد بيت تاني بالذكر خديا إيكش بانك خازت بيجتن از چما سر جاده که گود از در کتم صد کم ایک چی ده خودت بر تریلا که ده خو کشت گوت اشم گرتو گوت مدستی گرتو مهی و اینا کوارا تخیره قلتي قال ما خف ما فيش حياته بوتشا في جاره بوتشا وبهنا من طنجه وفلانه دخو كوجم قلتي اسبينك ما متقلدم چند اخف نكت خدي تعالى چند پیغمبر عليه الصلاه والسلام باش نجي بريدا مزقفته كي حركه دركعت سند بك يعني ان بيجنا خاص وان خشكا وانا ابيت كوبين طنجي بوان شيت بيتن واستعينوا بالصبر والصلاه كربه تسنفيجه كي بشو توي حالتي ده تسنفيجه كي بشو ودركعت سند بك دي چند بينا تفره بيتن بس تو في بك افنو تاكرن قلت من افمر باش بيركر او يقاسي ويد بان خاصي قلت جارك ازل كعبه طوافت كم قلت اكاد از هذا برسن كمان هذا دستم سيدا چاني باش قلت كرم كسر شبا تو من ياسي قلت من قلت انا قلت اس او بمرجه كده خوكش اشبر واسطيان الدنيا وزحمه الدنيا وقلق ووسوسه الدنيا افرك از خل بيروسترين جهد بين از طوافت كم از نكت نفيجه كده او جيب فضلي اخف نتاج هانت يمن چونکی وقتی مروف تیتن گل خود تعالی درز بیتا گریدان مروف گل خودی نه تعقیده نه گریه او خلق نجاتید گهیتن او دجرا سرخو گراند گتن دی بیجنه ای که تا پیچید بیتن تو اوی کرسی کی راکی تا پیچنا بی تو ویدیوهای راکی بار خود هندی خو راکی بار خود زدش خو گران نکه وقت بار خوش خو گران تر لیکن هنگی افنتی گشت نبو دینداریش بس ما مصمش بی نکن کو گلک جارا یعنی تا خسر بون که سپیشن بله مهمیا اف گوتاره تهد کلی بین کو گوتاره کنده جارا دل مسکفته که ایتا گوت مالا اکی راحته تنها اول گل عیال خود جیت وکی او هزرت که توی عیالی بک خوشن بله وقتی چتن گل گوتاره بد هندك تشتغل حرام وحلالت كتن كو يعني اوجي نزضي تشا بريباتشتن جانا خو تشا بريباتن كيش حرامه وكيش حلاله ومن بيخوش ازيبتكم واس كيف خوشم اف حرام وحلالات نابينيكو افجي هند جارا كيشا وجاني تشيت كتو هند جارا جي بهن طنجي بمروبي تشيت كتو نكو انسان سل درنا نزضي تشكتن بله تاكيد غازي خد تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اخفنا خديه غازي كرم بوكي غازي كرم بو خلقه كي بحكمت بزانين يعني تو بس الفي نقطه اخفنك مثالك سربيتا بوت مروفك تيتن مروفكش جهه كي فتيتن عندك مروفا رنگ سردا برناك ابو تشكري واف مروفا ديتن بو كشتنا پیغمبر عليه الصلاه والسلام وقت هات يطنف مدينه دا و ايكي وكي عمري في مروفيت جيرد بات كتت مزقفته كرات كيريفا كرات مزقفته دا عندك جرندك تشم مروف باش تيب جيت جاب گانده پیغمبر علیه السلام رو که هاتی بو کشتناته بو نهیلاناته اخلاص که رو که یکی بچک بر پرس و فلان احتمال بشتمال ویت اسنبی نمشی چو پیغمبری صح که علیه دستی بچکت شداندین و دستی توی سست کن یه هاتی تب گوجید و دستی توی سست کن بشتنگی رنشتی خاره دخارن خاریانه تعامل صح که رفتار گل مروفه که کدا بزفری تاریکا درست گوتی نه خارن من خاری از برسیم هر مالا من هندک نان و ماست تیم ببینن اوجی خار هندک شهاده بده ناو خودی بینه اوه بوده باشتره جاره که دواسیا خلاص سی جاره خلاص نه گوت اف مروفه در کت چو وقتی که صحابه الگل پیغمبرت مزگفتت مجیرن اف مروفه زفر بجاره که آوه چو خوافتی آوه که هات خود پیغمبری ورکن علیه السلام قلت حتى انه كاك مروفش خراب بتر مكرب جيفاد بن توبوش مش خراب بتر كرب جيفاد بن مكربش تفاد بون مكربش مزقفتا تفاد بون مكربش مدينه تفاد بون بس نو كانين مروفا كبيتو وكيتا اس حاجبك من فيان بو هبيت بوج بري نو كا وساس ترسم هين بيجا باش ترصد مدى الشهاده دادا هم ظن اخلاقي والمكر
مقصدم بیاخونه چیه دعوه گازی کردن و رفتار انسانی وقتی مزگفته که دات آغوی مثلا ایک هی احتمال که چطوری جلکه که مثلا نشرعیت کنه برخو درسته و کو اسلام هذا يعني بشيت ناف مال كيفيتن وخرب باقينتن بقطيتن فدي بيتا شارع السري دي بيتا علاج بس بيتم تيجاشنا تمام يا درست بيتم حكمته بزانين هنجي اف مرفا بخودي ايتا سريك وكيكش مرفا قلت من هفجين هبو هفجينا من ديسا درسوك وجلكي بستهرا وفلان افل هبو وتشجرة من قلت يبكي برخو وتشجرة من سر نشدان ديوم مش فاهمني كي قول بس دايم كتابة كده مساوي كاستا كده مساوي سر في بابتي رجعاتهم درسوك بيت سري وتمام قناعات نكاز في أفند بيجم أو كتشكان وكمثلا جبر باب خو درسوك كده سر خو جبر براي خو صباح السفرة مدرسة بانترنا كيش خراط تنكترو تيشتري وده تشيدن تصوير أفا دوفيت قناعات بوشي بتشد دليدا كتشد دليدا نباب بيشتم نبرا بيشتم هنكي بخود تعالى بيجا عندك جرا أف بابته أفيت بحث ليكلي هندك جرا وقت خدام درست ورنه گیریتن برای که تمام ورنه گیریتن هندك جرا آریشا پیدا بله برسبوان بینه راجی بدن مش بیر نکن اوید خود پقینن کاکنوری بحث کر اوید هنا کشتن بعد ما سیری وان چه بدن بله بحثی هندك جرا صار يجي بحثا هكو دائما هزر خلق كشنيت كد بهنا طنقت بتو شهد جي بحثا عندك كانت حالة نفسي اوید هين خود کجن او ده عذاب ده بنيانا وجا برسبا كاكنوري بده باشم بله يا كاكنوري نكيا بقف كي جاري اوا مازنترين توان سري عردي تو بتشي كوما كامرو ودا خوب بوشي يعني خيش كاستها يعني افا اف بابتا جلك بجهيتان كاتشنت عرض عرسمان جيك فرق كان اف خلكي كوتشيت ناف خلكي عام دا خود كو نما تش عردي بيتن تشيت خوب باقينيتن خوب نين بوتو حيوانك بيتا كشتن حيوانك نكا بشيكك بيتا كشتن نكا حيوانك بزرال الآقاري مارك تحقنينا بكوشي دي بشكك تحقنينا جيوية دي لجيتن چنابت وكو اسلام راي كناتا تاتا پیغمبری گفت علیه السلام سرا پشیکه جنکه که کربت خانی و خار ندای و خار ندای حتی او پشیک مری خودی او جنک بره جهنمی بوچی اوید گل دکر چنکی و حیوانه بود ای کادی جنکه کاب کیر نهاتی حاشیه و دیوانی یا بقیه کیر نهاتی حیات خو خرد خلطی و خرابیت کرین هاتی آوادای حاشا سایکی و اوید طمع صحاداتی خودی تعالی شکر ویکرو بریه بحشتی اوه چیتن نکه وقتی چرا نویسیوان برای رجا قیامتی او مروی هاتیا پاقاندن یعنی امشین بیشن خدای مازن سحکت الرحمه دل ما وجدان ما بری اعمال ما خودی تعالی بری خود دتا دلا اوه گوت نا پیغمبر اصلا خدا نه سکت سر و چاو و ری بجنو قامه نه سحکت الرحمه وجدان انسانی بالضبط سحکت اوه ها بجای خود نف مرو دات پاقینیتن نکه مجموعه کم رو دتا کشتن رجا قیامت پیغمبری گوت علیه السلام اف مرو رابط و پارچه لشی خوراکت خوب لا کی بیت بلا فلاء بيت بلا ازدي بيتن بلا مجوسي بيتن هر كي بيتن وكمروف هم بحث دي بارچا گوشت خوراكت ودي شدف خود يا ربي متشكر با بيس كشت متشكر باز بيس كشتم بوش اس كشتم جبرچ اس كشتم گلا كمازنا شول نه يا بچي که اوادي تكرن ظلمك وشنيكا اف ظلمه بناوچه ناو پیرسترین دین سری عردی کو بناو اسلامي بتكرن او دين نبي سلام نبي اسلام دينك وقت تشرفيكي بجاك السلام عليكم تصلاف كره خلاص من امن باش باش رازبه يعني ام قال جا في بين ابل باش تبين باش ساري خون لا اله الا الله ان يخوف وبيت نف خلقي خو باقينتن نف خلقي يشتي اذا مازن اذا بجا قال جرا دي بس والله ديش قال پیغمبري تشتي خود كيرش كيري تش تعرف قال پیغمبري تشتي خود كي اذا قوتيه كي اذا كيري حتى اذا كيف تسري كده افزره بود شي بيتن رابط في كارنده مازن رابط باش حاله نفسيها بتخوب كوجت أبد كوهاش خانين بس جرى جرب بالشقدارية تازية دات كان أتشم تلفون عمد كان بس في أخفن الفيري جد بيجم يعني حتى مثلا خيش كيك ديك تازية قد مالا كده تلفون عم كان سيدا بشك ما باغ بدل ما راح بيت بيجم بنا الظلامة كي مالا بلا تلفون عم بكن ظلامة كي مالا دل قلمي تلفون عم كده شمل تازية حاضر بم طيبت أبد خو كشتي بس دعاء كي بود كم أد بيجم يا ربي الدماء هيك دين ببيت الدماء هيك دين ببيتن ده حساب السرنا بيتن أبي كوب جيتا في أستي خو بكو جيتن جيتا في أستي خو بكو جيتن يعني بلا أم بشتراز بين دك جرا أفجاشتي حد جنونك ديناتك عندك جرا ده حتى بيت كو كاسة وانا خو كشتين أو أخفنا برينو كما قوتي
كوندك مروف اگر خو کش ده خو کشیتون هر خو کش حتى قيامت اري ما مجال ليبورينينا مجال عفوينينا خد تعالى ارحم الراحمين خد تعالى رحمك برفرا هاي بله غفور رحيم بله برفرا هاي ايكش صحابه بيستازل قال كرمام خو قلت كرمام من قلت بريندار بو قلت تحمل تبلتي بريندار بو تحملنا كر خو كشت قلت من افت خونه داديت مديت قلت خد تعالى شلت كر قلت خد تعالى ازبر ما بحشت قلت اختي ما قلت من قلت بود دسته بوش تخصنا قلت خدي تعالى قلت او تشت تشخو فسدان دي تبخوش خو بري امي بوتا تشينا كينفه قلت ساتم بو پیغمبري قلت عليه الصلاه والسلام افا صحيح غدا هاتي طيب از پیغمبر صحيح بيجم بوان كسبت مهتم في بابتي قلت پیغمبر دعاء بكن يا ربي تل دستت ويجي يعني دستت ويجي بتليفون بيجم مجالي هي افمروفه كون دجرم نكيف وافكي كشكا كان مال دا عمري 16 سال اخو كشتي كراكي خد عردك دعوتي يعني ما ناس بده حتى ورودش جهنم ودش اجري ودش لا عندك جرم دعاء بكين يا ربي بش بحشت خد باش ما مستقف قلت نات شي جهنم وشي نف اجري ده عذاب هو صابت افج تنديكي ونا راحتك الدف دروني وكسي تشنا كدش بركو ام جبير نكر ام انها سردمه كده جين سردمه تكنولوجيا جنجينا هنا كبري كان صالانه يعني زمان جيب خل مناقرت الخل تمام فان آيات ناقرد مثلا خلفان قلتنا ناقرد يعني هري بش كفتن وأفجي لنوكا وشيت بدناوكي منو تجي هزر بكن قالك أو هزر جديد كتن وتو هندا مثلا أف أخنا بينا قوتان أبا شي جهنم دي أقرب بتا يعني بابتا چند تندي دفون شت كان تمام خش كسام بيت مش بيرنا كان دوما كده ده هاش دنيا در كفين خذت على السر مهميان بيسي كل نفس ذائقة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم خود دنیا بیت چند پیش که چند پاش که بیتن بابت مبنی بابت که حتمیه یا صد هر دیچین ما عندك چه ثوابتی تین ما قرآن ثابته تغییر نابیتن اوجی کو گلک بابت ناسخ و منسوخ ما حدیث هاي تمام یا صحیح یا تمام تغییر نابیتن اف بابت ترهیبه يعني كوندك جرات تو خلقي شور بكي ترهيب بس بهندية تو خلاتينا كي بهندية تو خرابينا كي بهندية تا كساتيك تمام هبيتن ترغيب بهندية نك احتمال جلكتو ببحثي ترغيب بكي دي بيجي هم خلاص خدت على كسنة بتت آجر جهنم ده حتى دي بي هندك جرال قوت نت هندك زنابرات بيشتكر خمر فك نجا جناه كيجت كت مروفك باش خير بيش خدت على پردكت كتنا برای ملائكات اجداد ملائكات وينه بين خود يعني رجع قيامة الشهادة سر نبن اف هر دو بابته تين بس فيتوان هر دو كام روف درست بجيتن دا جياركا يا وسط نجياركا تنت نيا تنت رايبت دا بيتن واصل تدا اسلام دين وحيد الدنيا دا كو ارهاب تدانه وترس تدانه وافخو كشتنا تدانه وجلك اگر تبي تمام الجل نص جل حديثه براستي دي صح كي وشنجك جدانا شنجك فرق نفتشتي انه كتيتا كرين افتشتي انه كان كتيتا قوتين اف بابتا بهشيار كرنا انو كان ابوش انه كاستو في بابتي بيجين ما دلب قالك خشكو ديكا وهي قالك براوي سرعه تشتكي بسيط تبوج خوكو جبرا پیغمبري قوت عليه الصلاه باش ترين مرو في الدنيا يا عمري ويدريج بيتن وكيرياري چا بيت نگوتي قالك نبيجاب كان نگوتي قالك رجابي نگلك شتا حج عمره يش خراب باش عمري دريج بيت عملي چاك بيتن يعني دخاز عمري دريج بك يقول تمنى مرني نكن عملي باش بت تمنى مرني نكن پیغمبري قال نه سرا والله بچيك مال دنا اودي خودي ما بكوجيت خودي انا هريت سرا بچيكت مال دا هم حتى قد نفرينا ان الخوب كان العيال خوب كان جنكك قستا خستت كتن بيشتن افيك مروي كوري منك كشتي كوري بچيك احتمال شش حفظ صالي وكي كشتي قلت مني كشتي ده شو كشتي قلت من قلت هر اشلاط نزف ريبه اشلا خديتها بوكجيت نفرينا نفرينا كان نال خوب كان نال عيال خوب كان نال حتى الدواب خوب كان ترمبيلو سيارة خوب كان تشتكي نكن نفرينا تشتكي لك يعني وكو اسلام افاجيك جدانا بيتن عندك تشتمر في ليش شربونا كبيتن دات جشنك تمام يا سخلام يا باقش اسلام وكي قطارك يا فالغونك جلك بدي فاي شد فالغونك دبرني خاري راحت مرتاح درونك آرام يتجي خير بيبقى بحشتنا وقطار بدن يسر بشتاخو تنشي بارك جلك جلك جوانا هات انت مايك برنامج براستي بابت ما هنديان بحث بكان بدو مايك نوعد بلي برنامج بدو مايكات جلك سباس بو جنابته بو مدبنته
گلک سپاس. بله بینران هیوی دارم پیوین ما مستای گهشت بنه هوا وجی بخوا بجن مفاق جوار گرته بتن. زور سپاس بو برایس عبدالرحیم بربهاری بانک خواست کو مهوان ایوارا با دینام بی و زور سپاس بو هوین هیجا و بو هفکار من پشتا کنترولی. حتی صبحی مدگهنه خاطر هوا و خودت گل هوا بتو گلک سپاس جی بو پیشنگاه کشمیر کو همیشه از جبیرت کم دا خزاله بوینید کم. هر شاد بن.